Nung balikan tamo ing katamong kasalasayan, maigit 3 siglo tamong mesakop karing Kastila. Meging alipan la ring katamong ninuno king sarili dang labwad. Dapot tinggap tamo ing peka masanting nga regalo king 3 siglong iti. Apin ing kasalpan tayanan. Ngening banwang 2021, pagmasosyan tamo ing regalong iti, at kambenan niti, midinan tamong pamakirake, king pamaglaganap ning misyong likwan ning ginukya katamo, anyang pepaytas ya banwa. Keti Arkidiocese ning San Fernando, mi pagmasosyan ing 500 anibersaryo ning pamanyatang ning Kristyanismo king Labwad Pilipinas, kambeda ring mission assembly activities. Meg-umpisaya ing mumunang dake ning kapagmasosyang iti king parochial level at mayawos iting mayakit. Ing mayakit mission assembly activities, siyam a Domingo yang novena, ban pagmasosyan ing siyam a banwang metalaga, ban pagsadyan ing 500 anibersaryo ning pamanyatang ning Kristyanismo keti Pilipinas. Keti parokya ng San Matias Apostol, ni pagmasosyan iti, kambeda ring mayayaliwang aktibidades at misadyang prayer services. Anyang September 18, pigmasosyan ing mumunang ngaldo ning siyam a Domingong novena, king kapagmasosyan ning Year of Integral Faith Formation 2013. Mika presentasyon daring adult baptism candidates bilang tanda ning pamananggap karela ning kapulungan Katoliko. Anyang September 23, may ganap ing prayer service a penimunan daring spiritual children of Padre Pio ampon ding Legion of Mary. King kadwang Domingo, genakantamo in Year of the Lady 2014. King Domingong iti, mi parangalan ding sablang regular mass goers, king kapamilatan ning physical ampon online attendance. Ing prayer service naman, penimunan daring catechist, El Shaddai, ampon banal na pag-aaral. Anyang October 2, may raos ing paalmusal ng Apong Matias bilang dake ning kapagmasosyan ning Year of the Poor 2015, king 3 Domingo ning Mission Assembly activities. Iti megsilbiyang malating sao para karing parokyanos tamong matatawli, malilili, anpon malalakwan. In prayer service naman para king Domingong iti, penimunan daring apostolado ning panalangin, ampon kofradya ning Virgen Mater Dolorosa. King 4 a Domingo, genakantamo in Year of the Eucharist and Family 2016. May bendisyon la ring Golden Wedding Anniversary celebrants bilang pamangilala king karelang lugod, king karelang pamilya, antimong pundasyon ning balayan ning Dios. Penimunan daring CWL, ampon ding choir groups in prayer service para king Domingong iti. Misunduya ing 5 Domingo ning mayakit mission assembly activities anyang October 16. May pakilala at may bendisyon la ring niyayaliwang sectoral organizations antimong kapigaganakan king Year of the Parish as Communion of Communities 2017. May kilala ring karelang gampanin king komunidad antimong talasuyo a organisasyon. Penimunan daring EMDC at Chapel Pastoral Council ning San Francisco ning Assisi Chapel in prayer service para king Domingong iti. King 6 a Domingo, pigmasosyan in Year of the Clergy and Consecrated Persons 2018. Mika aktibidades ameyaos dalo pari, amiglayong dalawan ding meging pari ning parokya. Delawan di Reverend Monsignor Eugenio Reyes, king Santa Monica Chapel, karin king San Agustin, City of San Fernando, at Irreverend Father Robert Feliciano, king parokya ng San Jose, karin king San Jose, Malino, Mexico. Makanyanla namang delawan ding dating pari king parokya, Ameyango Nabie, karin king Holy Mary Cemetery,
Angeles City. Iti meraos ya, banganakan ing kasuyuang inampangda, ring meging pari ning parokya ang timong pastul ampon talasuyo. Penimunanda naman, ding lekom ampon Chapel Pastoral Council ning Santo Niño Chapel in prayer service para king Domingong iti. Anyang October 30, may pakilala la ring mayayaliwang religious and non-religious youth organizations bilang kapagmasusyan king kapitong Domingo ning 9 Sunday Novena. Iti dake na ning pamagmasusi king Year of the Youth 2019, ang timong paalala king gampanin daring kayanakan king pamisundo ning misyong likwan ni Ginoo karing kayang apostoles anyang pepaytos si Banwa. Penimunanda ring Parish Youth Ministry ampon Chapel Pastoral Council ning Nuestra Señora de la Paz y Bienviaje Chapel ing prayer service. King Kawalong Domingo, pigmasusyan ing Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous People 2020. Ikatya Reverend Ricardo Perez ing Bethel Methodist Church para midake king metong a ecumenical talk anyang November 6. Ding CGC ampon Chapel Pastoral Council ning Santa Clara Chapel ding menimuna king prayer service king Domingong iti. King Tauling Domingo ning mayakit Mission Assembly activities. Pigmasusyan ing Year of Mission 2021. Kaniting Domingo, may paalala ing pamanyatang ning kasalpantayan ng Kristyanismo, Keti Labuan, Pilipinas. Ang timong pamangilala, king karelang misyon ning kasuywan, may gawaran lang medalya ning kasuywan hanggang ketwan, ding sablang mga tuwang susuyo pamurin, king pisamban kambening karelang ketwan. Makanyanyaring meraos ning adult baptism, ang timong rito ning pamananggap ning balayan ning Diyos, karing bisang tanggap king regalo ning kasalpantayanan. King katatawlyang prayer service, penimunanda iti, ding Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, ampon ding Chapel Pastoral Council, ning Virhen ning Candelaria Chapel. King kapupusan ning liturhikal a kalendaryo, mananong na sanang nipaganaka kaya katamo, ing misyon tamo karing sablang bansa, Misio ad Gentes. Kambening grasya ampon pakalulu ning kakatamong malugod a Ginoo, ampon ning kaya pang bibye ning kayang malugod a Indu, ing Virhen de los Remedios, ing Indu ning kapaldanan, tula ding kapampangan. Isundo tamo ing misyon ning Dios, banmayakit ing kayang lugod, gigising ing kakatamong puso, at milablab lalo kaya katamong kasalpantayanan. Nano kami Ginoo, king mission mo